Zamislite da imate pristup najnaprednijoj laboratoriji za unapređenje ljudskog mozga. Mjestu gdje možete poboljšati svoju memoriju, izoštriti fokus i podići mentalnu energiju na potpuno novi nivo. Istina je da već imate, a ta laboratorija je vaša kuhinja. I dok najveći svjetski naučnici troše milijarde na istraživanje revolucionarnih tehnologija za poboljšanje funkcija mozga, priroda je već stvorila savršenu formulu. Ona je tu pred nama, samo je potrebno da je prepoznamo i koristimo pravilno. Ali postoji jedan problem. Sve veći broj ljudi hrani svoj mozak na način kao da pune sportsko auto najjeftinijim gorivom. I onda se pitaju zašto im štuca motor, zašto nemaju energije, te zašto ih u 3 poslijepodne hvata ona nesnosna pospanost. U narednih 15 minuta otkrićete kako pretvoriti svoj mozak u precizno podešenu mašinu koja radi bez zastoja, koje namirnice su pravo visokooktansko gorivo za vaše moždane ćelije i najvažnije, kako da odmah počnete primjenjivati ova saznanja i osjetite razliku već danas. Ono što ćete naučiti u ovom videu nije nikakva pomodarija ili dijeta sa interneta. Ovo su saznanja zasnovana na najnovijim naučnim istraživanjima iz oblasti neuronauke, prevedena na jezik koji svi razumijemo. Ali prije nego što se dohvatimo konkretnih namirnica, hajde da prvo razjasnimo nešto fascinantno o mozgu. Zamislite da je mozak grad koji nikada ne spava. Grad u kojem milioni neurona rade dan i noć da biste vi mogli da razmišljate, stvarate i rješavate probleme. Iako zauzima samo 2% prostora u našem tijelu, kao mali kvart u velikom gradu, ovaj organ troši čak 20% ukupne energije. Ali šta pokreće mozak? Šta mu je potrebno da radi besprekorno? U njemu masti igraju ulogu zaštitnog štita koji omogućava savršenu komunikaciju između svih dijelova grada. Proteini su kao vrijedni graditelji koji neprestano obnavljaju i grade nove veze. Glukoza je centralna elektrana. Kada radi stabilno, grad blista. Kada voltaža padne, osjećate zamor. A vitamini i minerali su specijalne jedinice, svaka sa svojim zadatkom u održavanju grada. Svaki zalogaj koji pojedete može ili da unaprijedi ili da uspori rad ovog nevjerovatnog sistema. Zato je ključno da znate čime hranite svoj mozak. Sad kada imamo bolje razumijevanje kako mozak funkcioniše, vrijeme je da otkrijemo koje namirnice će ga pokrenuti na maksimum. Podijelit ćemo ih u 3 grupe. Graditelji, namirnice koji grade i obnavljaju moždane ćelije, zaštitnici, namirnice koji štite mozak od oštećenja i pokretači, namirnice koje aktiviraju mozak i pune ga energijom. Prva grupa, graditelji. Na prvom mjestu je losos, koji je zbog svog bogatog sadržaja omega-3 masnih kiselina, posebno EPA i DHA, šampion među namirnicama za mozak. DHA čini 25% masti u mozgu i igra ključnu ulogu u komunikaciji između moždanih ćelija, održavanju fluidnosti moždanih membrana, regulaciji raspoloženja, učenju i pamćenju. EPA, s druge strane, je prirodni borac protiv upala u mozgu i pomaže u regulaciji protoka krvi. Ove dvije omega-3 masne kiseline su poput elitnog tima za održavanje i nadogradnju moždanog sistema. Naučna istraživanja pokazuju da je optimalan dnevni unos EPA i DHA između 1,5 do 3 grama. To možemo postići konzumiranjem ribe 2 do 3 puta sedmično. Primjera radi, jedna porcija lososa od 150 grama osigurava oko 2,5 grama ovih dragocjenih omega-3 masnih kiselina. Uz lososa tu su i njegovi bliski rođaci, sardina i pastrnka. Ove ribe su također bogate omega-3 masnim kiselinama i djeluju kao visoko kvalitetni cigle od kojih mozak gradi svoje zidove. Sardine su posebno zanimljive jer sadrže dodatni bonus, male i meke kosti bogate kalcijumom koji je također važan za nervnu funkciju. Jaja su sljedeći graditelji izuzetne snage. Bogata holinom, aminokiselinom koji je zaslužak za proizvodnju neurotransmitera acetilholina, jaja su poput specijalnog građevinskog materijala za naše moždane ćelije. Acetilholin je ključan za pamćenje i učenje i bez njega bi mozak bio poput arhiva sa milionima dokumenata koji su nabacani na jednu gomilu bez ikakvog reda. Druga grupa, zaštitnici. Borovnice predvode tim zaštitnika moždanih ćelija. One su posebno zbog svoje visoke koncentracije flavonoida, naročito antocijanina, moćnih antioksidansa koji daju borovnicama njihovu prepoznatljivu plavu boju. Ovi antioksidansi djeluju poput elitne jedinice koja se bori protiv slobodnih radikala, štetnih molekula koji mogu oštetiti moždane ćelije. Ali tu nije kraj njihovoj supermoći. Borovnice također poboljšavaju komunikaciju između neurona, pojačavaju plastičnost mozga, to je sposobnost stvaranja novih veza, smanjuju upalne procese i poboljšavaju protok krvi u područjima mozga vezanim za pamćenje. Orasi i bademi su dugoročni čuvari moždanog zdravlja. Ovi moćni plodovi su pravi mali trezori hranjivih materija. Vitamin E djeluje kao prvi obrambeni zid protiv oksidativnog stresa. Omega-3 masne kiseline održavaju fluidnost moždanih membrana,
Cink i selen dodatno štite moždane ćelije, a proteini pružaju gradivne elemente za neurotransmitere. Istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija samo jedne šake oraha može značajno usporiti kognitivno starenje i smanjiti rizik od neurodegenerativnih bolesti. Kurkuma je poput tajnog agenta koji se infiltrira u mozak. Njena aktivna komponenta, kurkumin, ima fascinantnu sposobnost. Može proći kroz krvno-moždanu barijeru, što je rijetka osobina među hranjivim materijama. Jednom kada stigne u mozak, kurkumin smanjuje upalne procese, uklanja oštećene proteine koji mogu ometati funkciju mozga, podstiče proizvodnju BDNF-a, faktora rasta koji pomaže stvaranju novih neurona i poboljšava raspoloženje djelujući na neurotransmitere. Najnovija istraživanja pokazuju da kurkuma, posebno u kombinaciji sa crnim biberom koji povećava njenu apsorpciju, može značajno poboljšati kognitivne funkcije i pamćenje. Maslinovo ulje je poput tekućeg zlata za mozak. Ovo nije običan izvor masti, ovo je drevni eliksir koji sadrži moćne polifenole, prirodne komponente koje čuvaju neurone u formi nevidljivog štita. Naučna istraživanja pokazuju da redovna konzumacija maslinovog ulja može da uspori kognitivno starenje, zaštiti moždane ćelije od oksidativnog stresa i poboljša memoriju i sposobnost učenja. Brokula je kao zeleni vitez koji čuva moždane ćelije. Bogata vitaminom K i specifičnim jedinjenjima koji se zovu sulforafani, brokula pojačava zaštitu moždanih ćelija, poboljšava pamćenje i održava mozak mladim i vitalnim. Brokula je nešto poput ličnog zaštitnika mozga koji ga brani od procesa starenja. Treća grupa, pokretači. Tamna čokolada je poput prirodnog pojačivača mentalnih sposobnosti, ali ne bilo koja čokolada, govorimo o tamnoj čokoladi sa minimum 70% kakaa. U njoj se krije prava riznica bioaktivnih jedinjenja. Flavonoidi koji povećavaju protok krvi u mozgu za čak 20%, teobromin koji poboljšava koncentraciju, male količine kofeina koji podižu mentalnu energiju, magnezijum koji pomaže u prenošenju nervnih signala i antioksidansi koji štite moždane ćelije. Ono što je posebno fascinantno je da tamna čokolada također stimuliše proizvodnju endorfina i serotonina, prirodnih hemikalija sreće u našoj mozgu, što znači da istovremeno podiže i performanse i raspoloženje. Zeleno lisnato povrće, posebno kelj i špinat, pravi su superheroji među namirnicama za mozak. Ove zelene elektrane sadrže folate koji su ključni za stvaranje novih moždanih ćelija, lutein koji poboljšava pamćenje i brzinu učenja, vitamin K koji pomaže u formiranju posebnih vrsta masti u mozgu, nitrate koji poboljšavaju protok krvi i antioksidanse koji štite od oksidativnog stresa. Naučna istraživanja pokazuju da osobe koje redovno konzumiraju zeleno lisnato povrće imaju mozak koji je biološki mlađi za prosječno 11 godina. Bukvalno prirodna formula za pomlađivanje mozga. Avokado je poput premium ulja za podmazivanje moždanog mehanizma. Ova kremasta superhrana sadrži mononezasićene masti koje održavaju moždane membrane zdrave i fleksibilne, vitamin E koji štiti nervne ćelije, lutein koji poboljšava kognitivne funkcije, folate koji podržavaju proizvodnju neurotransmitera i vitamin K koji pomaže u formiranju sfingolipida, specijalizovanih masti u mozgu. Posebno je zanimljivo što avokado pomaže u apsorpciji drugih hranjivih materija. Avokado je poput prirodnog pojačivača koji čini sve druge moždane vitamine efikasnijim. Istraživanja pokazuju da konzumacija pola avokada dnevno može značajno poboljšati koncentraciju i mentalnu izdržljivost. Sjemenke tikve su male riznice minerala za mozak. Bogate cinkom, magnezijom i omega-3 masnim kiselinama, one su prirodni pojačivači mentalnih funkcija. U ovim malim, ali moćnim sjemenkama nalazi se cink koji je ključan za pamćenje i razmišljanje, magnezijum koji pomaže u prenosu nervnih signala i gvožđe koje osigurava da mozak dobija dovoljno kiseonika. Zamislite ih kao male baterije koji pune vaš mozak esencijalnim mineralima. Prvi jutarnji obrok za optimalne moždane performanse. Način na koji započinjemo dan postavlja temelj za naše mentalne performanse. Mozak je nakon buđenja poput moćne mašine koja čeka pravo gorivo da krene punom snagom. Evo kako da ga pokrenete da radi optimalno. Korak 1. Prirodni metabolički pojačivač. Započnite dan sa toplom čašom vode u koju ćete dodati kašku organskog jabukovog sirćeta i pola iscijeđenog limuna. Ova moćna kombinacija stabilizuje nivo šećera u krvi tokom dana, poboljšava probavu i apsorpciju hranjivih materija, smanjuje upalne procese u tijelu i podiže nivo energije bez neželjenog skoka inzulina. Kada smanjimo nagle skokove šećera u krvi, mozak dobija stalno snabdijevanje energijom što doprinosi boljoj koncentraciji i manjim kognitivnim padovima u toku dana. Korak 2. Doručak šampiona.
Nakon 15 do 20 minuta vrijeme je za doček koji će mozgu dati sve što mu je potrebno za vrhunske performanse. Vaš prvi obrok može da izgleda ovako. Jaja doprinose proizvodnji acetilholina, ključnog neurotransmitera za učenje i pamćenje, avokado, zdrave masti za održavanje moždanih membrana i stabilnu energiju, zeleno lisnato povrće, folati i antioksidansi za zaštitu i obnovu neurona i bobičasto voće, flavonoidi koji pojačavaju neuronske veze i štite moždane ćelije. Ova pažljivo složena kombinacija nutrijenata djeluje sinergijski. Svaka komponenta pojačava dejstvo drugih, stvarajući formulu za mentalno savršenstvo. Redoslijed konzumacije namirnica ili umjetno savršenog tajminga. Otkrivanje prave hrane za mozak je tek pola puta do mentalnog savršenstva. Drugi dio je kada i kojim redoslijedom je konzumirati. I ovo je fascinantno. Redoslijed kojim jedemo hranu može dramatično uticati na to kako će naš mozak iskoristiti. Ovo može zvučati smiješno, ali evo kako bi to izgledalo u praksi. Prvi korak, zelena osnova. Započnite vaš obrok unosom vlakana i zelenog lisnatog povrća. Vlakna djeluju poput sofisticiranog kontrolnog sistema koji usporava apsorpciju glukoze, stabilizuje nivo šećera u krvi i sprečava nagle skokove inzulina i omogućava optimalnu upotrebu hranjivih materija. Drugi korak, graditelji i zaštitnici. Nakon zelene baze vrijeme je za unos proteina i zdravih masti. Ovdje možete uključiti visoko kvalitetne izvore proteina koji se nalaze u jajima ili lososu i zdrave masti poput avokada i orašastih plodova. Ovaj redoslijed nije slučajan jer se nutrijenti iz drugog koraka najbolje apsorbuju kada je već postavljen zeleni filter koji usporava varenje. Treći korak, energetsko gorivo. Tek na kraju obroka možete da uključite kompleksne ugljene hidrate. U ovom trenutku vlakna već usporavaju apsorpciju šećera, proteini i masti dodatno stabilizuju proces, a rezultat je postojana dugotrajna energija umjesto naglih skokova i padova. Mali trik poslije obroka. A sada dolazimo do jednog vrlo jednostavnog, ali moćnog trika koji može dramatično poboljšati način na koji mozak koristi nutrijente. Evo o čemu se radi. Kada završite sa jelom, ustanite i prošetajte se 10 minuta. Na ovaj način vaši mišići će se probuditi i početi da upijaju glukozu iz krvi poput sunđera. Smanjit ćete nagli skok šećera u krvi koji može dovesti do pospanosti i poboljšat ćete protok krvi ka mozgu dostavljajući mu više kiseonika i nutrijenata. Šetnja od 10 minuta pokrenit će turbo sistem za dostavu hranjivih materija ka vašem mozgu. Umjesto da vas nakon obroka uhvati ona poznata pospanost, osjećat ćete se energično i spremno za nove mentalne izazove. A sada dolazimo do najuzbudljivijeg dijela kako da aktivno učestvujete u transformaciji vlastitog mozga. I ovo nije neki daleki naučni koncept, nego je vaša super moć koju možete iskoristiti odmah. Neuronska revolucija. Korak 1. Praćenje i analiza. Ideja je da počnete voditi prehrambeni neurodnevnik, odnosno da pratite kako se osjećate nakon konzumacije određene hrane. Možete bilježiti sljedeće: nivo energije, mentalnu bistrinu, kvalitet sna, raspoloženje. Posmatrajte ovo kao lični eksperiment u neuronauci. Korak 2. Aktivno nadograđivanje. Svaka zdrava namirnica koju unesete je poput sitnog ažuriranja za vaš mentalni operativni sistem. Nakon samo nekoliko nedjelja moguće je da ćete primijetiti sljedeće nuspojave: brže procesuiranje informacija, bolje pamćenje, stabilnije raspoloženje i izoštreniji fokus. Korak 3. Dugoročna transformacija. Ovo je trenutak kada na snagu stupa prava kognitivna magija. Vaš mozak počinje da gradi nove neuronske puteve, optimizuje postojeće veze, pojačava kognitivne rezerve i razvija veću otpornost na stres. Kako biste započeli proces vlastite neuronske revolucije, izaberite jednu stvar koju ćete implementirati već danas. Možda je to doručak bogat omega-3 masnim kiselinama, ili dnevna doza antioksidansa, ili možda zamjena jedne nezdrave namirnice i zdravijom alternativom. I zapamtite ovo, svaka promjena koju napravite danas je investicija u vašu mentalnu izvrsnost sutra. Sigurno ste čuli za izreku koja kaže ono si što jedeš. U stvarnosti je ova izreka djelimično tačna, jer mi nismo samo ono što jedemo, nego smo ono što možemo da izgradimo od toga što smo pojeli. I zato jedite pametno. Nadam se da vam je ovaj video otvorio nove perspektive o nevjerovatnoj vezi između hrane koju jedete i performansi vašeg mozga. Sada znate da je vaša kuhinja zapravo najnaprednija laboratorija za unapređenje mentalnih sposobnosti. Ukoliko vam se video svidio, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite na kanal. I jedno važno pitanje za kraj: koje namirnice za mozak već koristite i kakve rezultate primjećujete?
Podijelite vaše iskustvo u komentarima jer vaša priča može biti inspiracija za druge na putu ka mentalnom savršenstvu. Do sljedećeg gledanja, pozdravlja vas kognitivni haker, saveznik u razvoju vašeg umnog potencijala.